Chomir thlani som pathum thotran ne ani a Russia Ukraine indona le Gaza indona a thuthar ra oma kan ngai thlatlang le don ani Russia lam kan ngai thlam sa anga Russia Ukraine indona Russia politics a inthak dang lam ma ommek mania kan puantak angkhan aweinga na atana Putina President atan laklu ani a tanga reivak lova Defense Minister Sergei Shoigu banatin tu ngala Defense Minister remove atum chan le Ukraine indona hian inzom na anei nge ni a hriatani Russia President Vladimir Putin chuan cabinet reshuffle kalpui mek na Sergei Shoigu chu Defense Minister ani na atanga paithla ka tuma Shoigu hi Security Council Secretary atan da atum ni in an soi Kremlin chuan cholni khan Deputy Prime Minister hlui economic lama mithiam Andriy Belosov chu Defense Minister thar ani don tia soi hese ka phi Putina Trump nga na tran tir phata thleng ania Russia danangin Putina chu Kremlin laklu ani nuwa ninga ni khana cabinet pumpui chu abana hei hi sarkar in thlak ani awanga thil ni dan tur pakhat ani na chena ombok Belosov candidate tur hian Russian Upper House Parliament Federation Council in an pompui angai don ani Shoigu hi kumsang ni som panhi khan Defense Minister atan ruat ani a hei hi Russia in Ukraine Crimea Peninsula an bai ma kum ni na ani Shoigu a deputy pakhat Timur Ivanov hi thamasa khan bribery thu boya manani a official a chui chian ani ma chuan thrian chhun zom zel turati ani he an man chungchanga mi tam tak chuan Shoigu beina angangai ani a Putin ne na inzom na nget tak nei ma se a ban theina tur ma ruai tu ani theidon ni nan lo ngai to ani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan cholni khan Putin hian defense portfolio hi civil politician ne na pek atuma achan chu ministry chu innovation le cutting edge idea in hong tur adua Belosov chu he na thok tur hian atling to kani ante Putin hian march thla in thlan puina ya khan vote za asomret pasari amua he pol hi mithiam te chuan democratic legitimacy nei lo ni in an soya hei Central Election Commission in Ukraine in dona ado dal tu Ukraine in do du lo tu candidate engemozat in thlan chu thei lova an siam nuwa ani hei in thak danglam na hi Ukraine marchak lam Kharkiv biala Russia in ground offensive thar anei atanga civil me sangtam tak an tlan chiat la ya thleng ani bok khopui le khorang rang te chu artillery le mortar bomb manga bei megan ni Indona na sa taka wangin Ukraine unit tren khat chu anin nuk doka Russia Sipaite chuan ven himna nei tlem jok Ukraine ram tam jok an lak nuwa cholni khan marchak lam khopui lian berji ngami vovchans khopui indo ma mi hring sing khat sang sari velom na chu tun Indona mun poimo taka chang chhomek ti an soya Russia ram ribula grey zone an ti mun Indona ani Ukraine sipai ho tu chuan Kharkiv biala indona chu a har sa hle ni in a soi Ukraine sipai ho tu chuan a sipai te chuan Kharkiv marchak bial thilom dan chu a khir hle ni in a soya Russia sipai ten man son zela wangin mi sangtam takin an chen na in an tlan chiat chan to ni in a soi tunkar chung khan Kharkiv bial din hun hi nasa takin a chle ani ti in Alexander Sirski chuan cholni khan telegram aziaka Russian Federation ne na in rina state ram ribula ram rimun rang ranga indona a om chhun zom zel thilom dan chu har satak ani thule Russian attacker ten mun then khata hlotlin na then khat an nei thu apom rualin Ukrainian Defense Force te chuan defensive line le position chel turin theitop an chhuwa mek ani ati Indona na sa taka wang hi an Ukraine unit tren khat chu anin nu do angaya Russia ram ribula in norton na grey zone ti asoi ven himna tlem jok omna chu Ukraine sipaiten an tolkir sana Russia sipaite tan ram zau jok an hutchia mek Kharkiv Regional Police ho tu Volodymyr Timoshko chuan Russia sipaite chu khopui pon laman oma kong thuma tangin an ron chemek
an ron hnai zel ni in a soya infantry fighting a om to ani ati leilam sipai in khuai nuai na thleng tran mek ni in a soi kho pui pan na kong pui lian taka Russian teng mu ani boka ti in ti Moscow chuan a soya hei hian Moscow in ral thuam rit tak tak a man na tura anin rin tok zia atilang chiang hle ani ati evacuation team te chuan ni leng in non stop in na an thoka mi pui thiar chuak tulam chuan chol lovin na an thoka an thiar chhuah zinga tamzok hi kum upa mei chele naw pangte an ni tun hnaya Moscow sipaiten be pui an thlak tana tanga nimin khan Kharkiv bela tangin civil mi sangli vel an tlan cheto ni in governor Olesina Hubov chuan social media a thu chua aron siam cholni khan marchak front line a indona na sataka chuaka darkar somni pali chungin Russia sipaite chuan chen na in somni pasari an beiman Russia Ministry of Defense chuan cholni khan a sipaite chuan ramri a khopali an lak bel le to ni in na soya inrinni khan khopanga an la nia report ombok heng mun te hi indona na satak le bompuak reng awanga helai mun Ukraine sipaite inven na thattok lo wang ni in Russia hian an lata ani Ukraine ruai tu te hian Moscow mason na hian lanem nget lova mase Kharkiv Ukraine ho tu police ho tu ti Moscow chuan Srilecha te Pilna te Borisivka te chu Russia in an opto ni in a soi Russian ho hian infantry sipai hlai bok le Lukensti khua be pui thlak turin an ron tir lut ni na soibok Ukraine President Vladimir Zelensky chuan cholni khan hebial mun rang ranga indona na sitak aum chhun zom zel thua soibok Zelensky chuan kan ramri mun tam taka hian defensive indona le innor tonna na satak aum chhun zom zelani atia Kharkiv biala be pui thlak na hian kan sipaite nor tol le Ukraine mi te invent theina moral le motivational basis thlenga ti chet tumani ati he Russia mason na hi territory lak le hum him ngai wang chau ni lovin KM som vela hla Ukraine khopui lian ber pani na Kharkiv khopui chu laipui manga ka phak mai ani to awangin a poimo a ngai ven lo thei ani lo ani ti in media report ta chuan an soi Ukraine hi malam sir sang sanga tlar malain sang sanga an din mun a him lo thlu maya mundanga tanga sipai te chu daiwatin tuna Russia sipai normek na Kharkiv biala anthon angai mai thei ni in an soibok analyst te chuan Russia an nor tak vak chan hi khothlang la mineral thuam supply an tiamte indona matong line a thlen ma ngei le Ukraine in ral thuam an tlak cham na mangtangka in tuna hian na takin Russian sipai te chuan an nor ta mek ani tuna maso na hi Mars thla a Russia ina bei pui thlak nan na satak akal puina energy infrastructure le settlement te a bei nu ani a hi analyst te chuan offensive nei theina tur din mun siam tura in ma kho suina anga an ngai Belgorod building chim wangin mi som pathum an thito Russian ramri khopui Belgorod chu Ukraine missile chi sang manga beini in an soya building pakhat achima wangin mi som pathum man thia mi som ni vel an hliam ni in Russian official te chuan an soi cholnia Russian Ministry of Civil Defense Emergencies and Disaster Relief in video anti chua chuan kangthel tu tele chan chuak tu ten in chimkara chan chua na an thola ya langa Ministry chuan ruang som pathum mu chua ani to thua soi hliam za thi data hunhung bera mi som ni an ni ti in emergency service ta chuan Russian state news tas an hril hemi ma hian emergencies ministry chuan he mun atang hian mi som pahni chan chuan ni a an zinga hian naw pang pahni an tel ti an lo soi to Russia Ministry of Defense chuan an nuwa social media he building hi toka UTRC missile ang chia ka ani in an zia ka air defense ta chuan Belgorod bial chunga rocket engamazat ron thlok an ka phla ti an soibok hei ba ka hian drone pahni chu Ukraine atangin Belgorod biala hian tir luan ni Belgorod rampoma air raid ala ti ri ka ni a chanchuak tu te chuan na an thoka in chimkara thi te an la zong mek Russia chimlam ramri bola om Belgorod bial hi Ukraine sipai be pui thlak na sa tak thlen na munani ramri kal tlanga bom ka tamzok hi thingtlang lama ni ma se
ama in regional khopui Belgorod khopui chu bei alo ni to bok Ukraine sipai ho tu Alexander Sirski chuan a sipaite hian Kharkiv marchak biala hun har satak an ma chhon mek tia soya Russia sipaite ma son na kara mi sang tel chen na in tlan chiat chan anom to Ukraine General Staff chuan ramri atanga KM level le Ukraine khopui lian ber panni na Kharkiv bial khopui Kharkiv atanga KM somli panga vele hla Vovchans che vela in dona achuak mek tia soya Ukraine sipaite chuan Russia hian khopui beina atan sipai tam tham tak an da luta mase an sipai an chan le an hlo lam an ngai tu lova Russia sipai zavel an thi to a hei tun haya Kharkiv be pui thlak an soina ani Ukraine President Vladimir Zelensky chuan Kharkiv bularam rimun zau taka defensive battle la chun zom zel ni in a soya Khochak lam Donetsk bial mun then khata chuan in dona boru ka ta niam deuh tian soi Zelensky chuan darkar sumni pali kal ta chung khan Russia ina athunun Avdiivka khopui chim thlang lam Pokrovsk sectora ralthuam manga in be na voi somthum vela thleng to a Limen Kupiansk Kramatorsk Stalin sector rang po in be na munani Ukraine prosecutor te chuan Russia ina Friday a ground offensive an trana tangkhan Kharkiv biala civil mi pali an thi to tian soya he in dona awang hian mi sang rukvel chu mun him lama son chuan ni to Israel lama lutila Palestinian media te chuan ni zan lama IDF in be pui an thlak le ni in an soya chuta chuan Rafah police mun te po be an ni thu an soi Palestinian media te chuan Israel in Gaza chim lama Rafah khopui thanglam veng te po abeitel ni in an soya IDF hian Rafah Hamas police lir thei te chu drone mangin an beibok strip mar lama Gaza City a sajaya venga po Israel in do thlona manga beipui thlak ni in mi pakhat aboral bok strip mar lama in dona thar omeka hian Gaza City a senior officer chu na takin a hliam Gaza chim lama Rafah Israel sipaiten be puyan thlaka chuti lain marlam zetown le zabelia sipai be pui thlak na kalpui ani boka strip pumpuya indona achuak mek boka he indona hian nimin khan Israel officer senior pakhat chu Gaza indona hian na takin a hliamani Israel Defense Forces chuan Brigadier General Yogev Bar Sisit chu Gaza City silai me pu awangin a hliam ani hi Defense Ministry a Deputy Comptroller ani top officer hi Gaza City Zaitown venga Nahal Infantry Brigade Chief Forward Command team a oma a hliam hi ana hle indona Gaza Strip indona hliam tuar Israel sipai hliam tuar zinga IDF officer senior berani nimin khan Gaza Zaitown venga Israel sipai be pui thlak na Nahal sipai panga an thi ni in an soibok indona achua nuwa IDF hi Zaitown venga voi engemozat an chetla toa Hamas te hi sipaiten amma a anthen fai to na muna an lo hne to na muna kir la in an inzom khom le mek an inzom khom le mek ni in an soi Cholni khan IDF chuan firfiak Pol Shati battalion a Hamas operative senior pakhat chu Gaza hlona manga bei an ni thu an soya Naim Gol hi IDF le Shinbet te soidanin Israel ram rocket ka na a in rol thin ti an soi Cholni khan IDF chuan Zaitown a close quarters combat le air strike an kalpuya silaiking engemozat an thi ti an soi combat infrastructure then khat po ka chiat an ni ti an tar lang bok nimin Cholni khan Israel chimlama Gaza Strip atangin rocket ka lu ani boka Cholni jingdar khatvel khan Israel chimlam khopui Ashkelon a rocket ka chua hian in pakhat chu direct in a kapa mi pathumin hliam na tak an tuar ni in thu nei tu te chuan an soi Ashkelona siren ti ri ka ni chiat na lian tham a thleng lo thung Israel ramri khopui sederota po rocket engemozat ka chua ani boka projectile then khat chu Iron Dome ten an lo nuai le ta then khat chu mun ruak zau taka an tla ka thlak ran pa kher an ngai lo thung sipai lam chuan Gaza chimlama Rafah atangin Israel ramri khua Karem Shalom area rocket pani dang ka chua chu Iron Dome air defense system mangalo ka thlaka ni Gaza Strip chimlam nena inzom Gaza mi hring puina thon chuana atana man
ki karem shalom crossing chu kar masa khan hon le ania ni khatkalta khan Hamas roketin mitam tak an be nuwa hege thi khara ni le ta ni heti lai hian san khat chung in IDF chuan Gaza marlam zebelia a Hamas laka be puyan thlak boka he hmuna hian Hamas te chu anin truk khom thar le ni in an soi Israel sipai 98 division te zebelia an lu ma hian fighter jet le indo thlona dang te chuan Hamas target somthum velan kap phota operative enga mozat an thi ni in Sipaite chuan an tar lang tundin hmuna chuan zebelia hian voi khat kan lut le a strip pa Hamas nilo governing body siamna tur diplomatic process a omlo chung chuan mun danga Hamas infrastructure ti chet tumin campaign kan kalpui zel don campaign kan la kalpui zel don ani ti in haveli chuan a soibok Netanyahu le a sarkar hian indona azo nuwa Gaza en koldan turwa manna an siam lova hei hian hun rei takata soisel a hlo hle international community chuan khovel sarkar ho chuan West Bank en kol tu Palestinian Authority chu indo zo Gaza en kol turin an nora mase Netanyahu chuan zirna pek le sum manga firfiak te thlop tu PA Palestinian Authority governing body chu Gaza thunai na pe ka du lovani tuna Rafah lama Israel sipai cha chuak mek IDF 162nd division sipai te chuan Rafah hian Israel beina atana helho man prime tunnel saf le rocket launcher enga mazat an mu chuak to anti chhia ti an soya he baka hian Egypt nena Rafah crossing Palestinian lambial potel helai hmuna hian Hamas silai keng mi somvel chu thlona hmanga be pui thlak na hian ka hlum an ne tin Sipaite chuan an soi Israel chuan Rafah mi puite chu an omna chhuwa san turin thupe kan ti chuaka mitam takin Rafah an chhuwa san to karma sa khan Rafah khochak lampon atangin civil mi te chuak tura ti an nia IDF ina sirchian na chuan initial evacuation zone le Rafah hmun danga chuan Palestinian noi thum vel chu humanitarian zone ruat sa anin son to tian soi he indona hian Gaza hmun danga tanga tlan chhia Palestinian makta duai khat vel chu Rafah khopui chunga hian an la om khomani heti lai hian ni khatkal ta chung khan Gaza rampuma target za somnga chuang chu thlona hmanga be ani ti Sipaite chuan an soya IDF chuan cholni khan Hamas rocket launcher silai keng te sel ral thuam da na hmun observation post tunnel le infrastructure dang te chu an be ni in IDF chuan an soi indona thlenga hian Palestinian singthum sanga chuang an thi to ni in Gaza Health Authority Gaza Health official te chuan an soya mase Hamas en kol thu nei tu data ti chhuwa chuan independent taka fin fia thei ani lo thung Israel chuan Gaza indona hian firfiak operatives singkhat sanga velan that to tian soya he baka hian October ni sari khan Israel ram chunga firfiak lut sangkhat velan lo ka phlum to boka Hamas laka leilama be pui thlak na le Gazaram ria be pui thlak na hian Israel chuan sipai jani somsari pahnia chan ve to bok October ni saria Hamas chet na khan Israel sipai le police thanem tak an lo thi to bokani ola indona lama boruak tharra om zela Israel Hamas ten deal an siam hlei thei lo wangin Rafah chetlamek Israel Sipaite hian ma an son zel ni in an soi chuti line Israel ai ma tu na buai jok chu Russia Ukraine indona hi ni a Russian Sipaite chuan khotlang hawin Ukraine tanaral thuaman ron thon thlen ma nge in na takin an nor tola tuna Kharkiv khopui Ukraine khopui lian ber panhi na hian Russia Sipaite na satakin an chemeka mason na enge mochen an naya khua enge mozat an lak belle to bokani ola tuna tana kan puan thei chu khati chin khani ta sela thu thar ber hre turin he channel hi ilongai chang zel don nia in zawain mangthale efek ole